station ya daraja mbili. Mande zanere mumbuga ali abagabara bange sana. Kukunga shirikisho muno. Samu ya mumbuga ali abagabara. Paka watu mo chief mbaye gumo sub chief by the omogene. Ando romambi on the voting day. Paisa 10 saa kuna mmoja wangirira ini. Na bado gole kitu 6 in the morning bagechukura. Bagechukura bachiri chikushuguli chako. There's a polling station ya Kabete ga posta. Tino sende bado nero I think nero bado. The last elections abanda bakone ibintu nsaiga marigiti. Chidukanjira choko nchiyanga bange baraba iko actually. Last elections by the polling station. By saa 5 saa 7 abanda bakutoka kachukura. Bantu balenge gali. Ile ni egotira ga posta. Ega posta na yende gali counter assembly sco gali. Two polling stations. Ba onje aba iko. Like let me say non locals. Na bange bakachukura gali. Ba iko bali by saa 2 saa 3 saa 4 bakolete. Basa ati fox chiawe imete gali chiabo. Bakachukura celebrate. Basi kwa nyongo murai wins. Inzaye bagagete tu. Bagagete agobeka agobeka ndonzi nzara lakini gorali ama. Again ndomo Gusii na mbenge nyinge yo Gusii. Look at the number of Gusii Trans Nzoia County. By the way, look at the number of Gusii Kajiado Kitengera. Tambuka Gregor Siga Gusii baralange sana. But now you see bantaba mbali ko create impact or create an impact yomo right kwa choro Gusii ga ibale bali retigoro kwa manga banta bange nsaiga obwana de bokoro boke gatwara te tatoro murai bant montana senga what is the essence yo waka yo register no waka chikura montana ngana register te ganchenkanya kama ngana tukuje chikura di wakwa imbraya ma Gusii aranja ngaje polling station na mayende ndo ara aroma iti Abuga kwanza